Shubor nagaslem jong unongsan hima. Sembut Menteri Rangba barim gejela obak bindo Lanong ulapan pau bau Menteri Rangba Konrad Sangma ulakan randino nagijing temu ban IT ya ketenat boarding jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited Shaka Rural Electrification Corporation nakadaw jong kejing berngam ka United Democratic Party. Nakaliang uni unong elam habay keren ben unong sanhima ulayatu dakabaong ngisngaw tenat bahadin gejing persya ke UDP kiweiru kisang san pertai kilawan syakmat ban persya ya gani gejing temu ke sorkar bat kumta kalakan randin no ban IT syakiriu shimet ban peniat ya gani ketenat sorkar Shushu la ben rabru dakabaong balada ke sorkar kamla ban kmi ya ketenat lajong bat temu IT no syakiwei kapausai ba kalapulom Nakaliang ubak bindo ula ongru ba ka UDP kalapan pau hak sorkar bangin syim kano kalat kalenti wathado ban mi no nak sorkar lada ka ya chakmat ban IT ya ka MEECL ban peniat da kiriu shimen ula ongru bak sorkar kalayo i ba ka UDP kamut shisha ban le dakakam bat kumta kalakan randin no Halo tu ni bentar kebaidai bat ka MECL but social welfare bapila mentan ba kermen udah minister ni ke UDP but keladja ketu ke jingjia mekani ukau bede ber ke ICDS te hangnong inya nujor ya ka jingshir khai ya ka jingshir khai kebadon haka MEECL power department but ita ikau ibadai bat ki ICDS program jongka social welfare bat bakermen nalor kata ubakermen ula airu ya ka jing pensyai ula batai syairu barblong rubah nga keloyon pedang ini tokit pelong ya jing tokit ndan ni nomor ndan ni RUM hendrai ula pensyailut mau tengam kuah hiban ong RU dak kumwei te kecing per kata nga ong pi ita i social welfare ibadai ba ita I kau ibala yo sngau bakala don kendiat halor jong jing ja jong tau kau hendrai minister ri ulah ong ba kamdai kumta kumbala keno hagju ko por uang ya I'm ready mau hilong na kumta keno ke investigation keno ke inquiry ba ulah pensyairut ya ketu kakam habayan nujor ya kata kakam jong ka social welfare ke ba minister ulah menjur hendrai hangnong nya nujor ya ka bat ya ke MECL ani wow dekan ni ka subhagya program kabayat mentaru nang ta katu ka bakimut ban aiwai ya kini ka region Jainti Hills Brockway Shillong City plus ki benta jong ka East Hills plus kitu ki wei ki nyo pra khandai teli kitu ki departments ke bakimut ban aiwai katur gidai jong ka MECL hi te kikam jabo ki badan ka MECL kilong kibala pau bat kiba ban bu hak jingma ka bakra ke involvement hang tu kalong deki spaklur ndai shu tang deki spalak deki spaklur deki hajar klur kibadon hagitu ki program kiba kimut ban aiwai syaga company te nak ta kadaw ngingi persya juri kato bat ngi sotonat bah hadin dang ilaya persya mangiru kibedu kilaya persya lang sing halang kilaya persya lang ngiru kilaya persya lang lapoi uput ke jing perngam kepala long hi kum ka kenja indication kala long hi kum ka dak balada ya kan ni kebentar ada kim ko ngut long kat balong la kedau syadu syataru umat wan untuk presiden rule mal wan kat wan tip tambal ada
Yang ni la ki ya chakman nginum lawan pediang. Ya kini ke kam ke ban aiwai sya ke company nginum lawan pediang. Te deng ta bahaka bakadu nakaliang jong chief minister yoi mat ba ngila banjur ya ketu baka dei si syakam bola sirkai ke bamsap ke basirkai bat perkat tang ya kani ke wei shwa jong ke Jainti Hills region baka Shillong region ke kata agi bentan is kasil ar posan senem perkat kata ke deal kata ke company kan long for 25 years ta Henry ngila tip ngala thoru ngala ong arpusan senem kini kinum don syo ngamut ha perthai ngala ong biang ngala tho apat bracket ngana mut ha perthai kila bandon ha perthai Henry hak sarkar te arpusan senem kinum don syo kinwan ki waipan kanum kod arpusan senem kanum kod batla raja bakadon kanur hakata kapor 25 years after kawan sarkar de kawai ngin pun kod no pin pun kod ha kunrum ke kenram kin thau ki kenram ki ba ke jingmun toy kan leilut syaki ba ka jingru nong borok andar syak sarkar te phi kane kade ke ege bashir khaitam nomor ke involve ka don benta bat sibun ke jingya ai ke jingya sim ha bat ki jingyo jingmun toy ki babon te halo de kata kan rim ubangi isir khai do kata ke ke banja kapan pau baka sarkar kamla asyo wan pej wade ka yeng la jong du kamla asyo wan pej ka yeng la jong emisil kamla asyo wan pej te la ka sarkar kamla asyo wan pej ya ka yeng la jong ban IT sikiwei na kamta arsan senem te ngisgo ba ka sarkar kala fil la pulam kamla asyo kala kelon te na tara ngisgo ba baka poi kumta baka kelon na sarkar wan pun banda ka ke ba si mid temple nginya penlong nak lakoi per election kata pun ban kadang sosongnya te ngila ai kan ja ultimatum but so tenat pan ba daki isya pangila mut ngila temu sya palat put te ki pendem no tu ba to yang mentangin cancel no ya kata ka jing temu te ngila liang jungi ngiyoi ba entala poi uput ubah hadu tu puat hi ba kania sebab palat puat ya kata tengin pedih ke indication ke apa tu ba ini ngilak mansim kena nu step any step ngilak mansim nak tadau ka ke indication ke adon ki hot te namar ba kilas yoi bang ngilamut sisya lada longgat balong jagat baja lada kim sengam ngin hab banle ke bangin ya kum kata kala poi suto put kamut kedak kaladon te pi hang ni nging yui bakadon kejing ma ka bakrau kanang sneu kanang jabo kan poi sat dujok kan poi sha ngam tip syu syai namar kajing muntoy baro kan let syaka company bat kajing du nong kan long yang sarkar ya ka ba ngi pat ngi sko ngi sa ajimut kan ngim syu ang baj ngim mong kata henry ngi ajimut te ngi la ajimut du balai ba phim thung no da ka kenja committee bagi ngi ajimut expert committee pi la ajimut iki thung de expert committee ban hang ni kan long kin don ru ki engineer jungi ki bela syong thai khot de ki kin don ki engineer ki bedang terekam ki nyadon kan plus se ki arngut langut kan ba idon kam ke sarkar ya ki start ki basung thu ini kam ai kan don ke expert committee kaban pej benia ya kan ni kaban ngam jelew ya kan ni kaban sa ajimut ya sarkar le kumta ngi da ngi wan mengi ka sarkar ya tu ipi ngila ban solve sibun ki ai da kaman siem ko ba khoi nganya tu ipi I challenge
larangi wan mengi hak sarkar da kane ka jing thmu babha ka badon jimun ka balong meaningful bat ka bakhoi ngila on pen baling ngila da ka basuk larangi wan mengi ka bor nga kuap ya kata we can do it tambah kilo ban le laraki khoi ka man sim handa kim khoi kinan la ka wai pa ka man sim gwe gi jing thmu ngim dan gwe jing thmu jing kalong kumno ban wan ra ya ka jing bet ka jing biang ya ka jing bet nang chidong bat ka jing khoi jing suba baka jing man toy ka babun ka dai ban le syaka state ba syapa ba pila da pibu ngkong ya kata pila handa da pibu ngkong ya ka jing man toy ka wan syafi ta umpa sino pi kita berkhot kita itang jing thmu ki basal lenden tenak ta tahu ni semua ba ni hawi kaliang ni kham so sting hadian bala penbet je kani ke benta jongka MCL tenre kani so bagia komiti kani kalau ke benta ke Kongsan baru kani ke benta ke Kongsan kani ke scheme government of India scheme government of India ke semua ba an ai ding an ai ke syarat na ke jing syai syakoi pe koi ke jing te kani ke scheme government of India ngi si berkat gen berkat bos tu kajaka kabadon sibun ki kshat kari kabadon sibun ki wa kari kabadon sibun ki lum buat kiwa tar ngah kenal ngina kharit mengi kenal ngina kharit mengi mar persya jong ketika megalias ke triat tu balong office menta MCL idon di hydro office jong hydro tu company hydroelectric company ka tanang tay na po sunapani ngim ju kenal lip lai sorsilong ngim ju kenal kata ulap ba hak itu kipor ulap ba mentam-mentam laba syo si mendan laba ni uslap ni utang arsni romdan arsni rukam sab armiet arsni kom sam mensyua te boong uslap nyomit uslap pramit uslap si ba mansunem kan mentatem dan si uta kilenti ngi simadan football ngimlong menyelaka di kipenai kadap ketika madan kani malki da di kipenai ke ketika syurpi da di mentam dan mentam dan kelarit keladuna uslap laduna bang mentar lada kata ka company hydro ke barit kelaban pendap ya kata ka ding elektrik nak mentar sorsilong bar koi naru mulai ter ngalengok bagane ke MACL mentar kamla ban highlight nak mentar ni pak hadin kata postnem san postnem ngin sadap habuna Januari nga ong ipi ni challenge ila berle daki daki wa ki bangidon hang ni da ka jing khot ba da ka jing start man peniat hajing siang ila banyo sibun ka light wat ban supply sabar rangidon ka jing temu ka khot ngila ban penmi ka light ka boarding kat hadu ban dia ka la sabar ngila ban le why not we have the potential ni don ye ki bengila ban le kata te kita kilong ki benta ki katuk ni ki ba hakmat mulai kremet pi